Oho! Biz bugün Oş şarındağı Setkamart'tır. Biz mekenindeyiz. Biz krasavşıkçıge yine azına sözlü vereli. Assalamu alaikum. Oho kanalının görüşülері. Ben bir katlar setkalar meni tanıştırıp keteyim sizlerdi. Bizim gitte setkabız eğikteki 1.20, uzunu 2.5, bası 1150 somdan. Bu biznes başlayın degenler için öte çoğun mümkünçülük. Gelip biz menen işleşsеңіздер болады. Bizde bardығы дүң bağda, анан ортомчусuz алсаңыздар да болады. Bizde габион сеткабыз бар, өзгөчө токулган. Так, 30 метрден 50 метрге чейин болот. Мынаусы 30 метр. Булар 2000 сомдон 4000 сомго чейин болот баасы. Рабицаларыбыз дагы бар, 20 метрлик. 20 метри bunun 2800 сом. Если буну кымбат десеңиз, арзаны дагы бар 20 метрден. Алар 2200 сомдон. Андан да арзандары бар. Кененирээк кийин келип маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле өзүбүздүн мындай люктарыбыз бар. Септик жасайм десеңиздер, люктарыбызды алып колдонсоңуздар болот. 1200 сомдон баалары. Биздин өзгөчө мындай мыктарыбыз бар. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштөгү мыктарыбыз бар. Баасы 84 сомдон. Бизнес баштайм дегендер үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк, муну алып калыңыздар. 10 метрлик сеткаларды, ак сеткаларыбыздын 1300 сомдук, 1200 сомдук ар кандай бааларда түрлөрү бар. Зымдар бар, апалавка зымдар. Агы дагы бар, карасы дагы бар. Келип алсаңыздар болот 85 сомдон. Ошондой эле бизде хамыттар жасалат. Хамыттар акыркы технологиядагы үлгүдөгү технологиялар менен жасалат. Любой сложность жасап беребиз. Любой размерде. Ошондой эле өзүбүздөн мындай чаңгектерибиз дагы чыгат. Чаңгектин арзаны дагы бар, кымбаты дагы бар. Bizde stяжка жасайм десеңиздер, стяжкага монолиттерибиз дагы бар. Dostlar, İlyas gel canıma. Gel canıma. Tarttın jaktım. Kalma elektrotlar. Koroz. Öldür köptönleri elektrottun korozdorun. Uşul krasavcık İlyas'dan alıp ketsеңіздер bol. Tuğanlar, sizler bazarga barıp, kıynalı oturbay, kımbat bada albanızda. Kelingizler. Bular, özünüzün, dostlarınızın biz işxanasında turalım. Bul jakta arzan bada, düğün bada, razница türünde alıp ketsеңіздер bol. Ma uşul korozdu sizler biznes kılıp işletsеңіздер bolat tonlar. Bası düğün bada 450 somdon. Egerde sizler razница algan bolsoңуздар tonlar 500 somdon. Bunday mümkünçülükті kolduğun çarbaş gerek tonlar. Karаңыздар endi. Bunday mümkünçülük ança-ançadan kezdешет. Sizler bazarga barıp kımbat alıp oturbay, uşul setkalarda ortomчусuz sizler alıp ketsеңіздер болот тугандар. Эгерде окууда келсеңиздер сиздерге бир чоң болгон скидкалар болот. Эми биз силерге жайгашкан адресин İlyas сиздерге түшүндүрүп өтсүн. Бул биздин адресибиз Ош шаары, Ноокат жолу. Ош шаары Ноокат жолунда Жунда деген заправка бар. Заправканын жанында эле биздин чоң дарбазабыз бар. Сеткамак деп жазылып турат, ошол жерден келсеңиздер болот. ДУ-21. Мына аттанар. ДУ-21. Эсиңизден чарбаңыздар. Dostlarınız sizlerin kızmatınızlarda, biz sizlerin kızmatınızlarda, biz sizlerin bağınızlarda жақсы көрөбүз. Ушундай болгон бизнести, ата мекендик өндүрүштөрдө сол болгон ондай мыктарды, туганда караңдарчы, мондай мыктар караңдарчы. Сапаты абдан жақсы. Сиздер Россиядан мык алып отурбайсыздар. Кыргыз элибиз, тугандар, Кыргызстандан өзүбүздөн чыккан ата мекендик өндүрүштү колдоңуздар, бизнести баштаңыздар. Biz sizlerdi barınızdardı жақсы көрөбүз.